Wow, ada banyak sekali telur dinosaurus rainbow teman-teman. Ada yang berwarna hijau, biru, merah, dan juga kuning. Mantul. Let's go. Kita ambil telur yang berwarna hijau nih. Wow, telurnya sangat besar sekali. Wah, telurnya ingin menetas nih. 1, 2, dan 3. Wadidaw. Ada kuda poni. Mantul. Let's go. Kita ambil telur yang berwarna kuning nih. Wow, telurnya ingin menetas nih teman-teman. Let's go. Kita buka saja. 1, 2, dan 3. Wadidaw. Ada domba. Mantul. Let's go. Kita ambil telur yang berwarna hijau nih. Telurnya sangat besar sekali teman-teman. Wow, telurnya ingin menetas nih. Kita buka saja. 1, 2, dan 3. Wadidaw. Ada kepala ondel-ondel Betawi. Mantul. Wadidaw. Let's go. Kita ambil telur yang berwarna biru nih. Wah, telurnya bergoyang-goyang. Telurnya ingin menetas teman-teman. 1, 2, dan 3. Wadidaw. Ada burung hantu. Mantul. Wow, ini telur yang terakhir nih. Telur berwarna merah. Wow, telurnya bergoyang-goyang teman-teman. Let's go. Kita buka saja. 1, 2, dan 3. Wadidaw. Ada kuda zebra. Mantul. Cururururut. Widih, 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 widih. Wow, lihat itu teman-teman. Ada hewan besar sekali. Wow, mereka sedang makan rumput. Let's go. Wadidaw. Ada kerbau. Mantul. Wadidaw. Ada sapi limonsin. Mantul. Wow, keren. Ada gajah teman-teman. Mantul. Let's go. Kita mencari harta karun lagi teman-teman. Cururururut. Di manakah harta karun yang lainnya berada teman-teman? Cururururut. Widih, 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 widih. Wow, lihat itu teman-teman. Ada banyak sekali pasir teman-teman. Let's go. Kita menggali harta karun yang terpendam teman-teman. Cururururut. Wow, amazing. Wow, kakak menemukan harta karun nih. Wow, sepertinya ada banyak sekali harta karun di sini. Wadidaw. Ada pop it es krim. Mantul. Let's go. Kita menggali harta karun lagi teman-teman. Cururururut. Wadidaw. Ada gajah. Mantul. Let's go. Kita menggali harta karun lagi teman-teman. Cururururut. Wow, amazing. Ada bintang laut. Wow, keren sekali. Cururururut. Let's go teman-teman. Kita menggali harta karun lagi nih. Wow. Wow. Ada kuda. Mantul. Let's go. Kita menggali harta karun lagi teman-teman. Wow. Let's go. Amazing. Wah, 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 wow. Keren sekali nih teman-teman. Wow, kira-kira harta karun apa nih? Wadidaw. Ada ondel-ondel pocong. Mantul. Sampai di sini dulu teman-teman pertolongan kita. Jangan lupa di like dan subscribe. Bye bye.